Tikan ke video mentangan peni pi bangali live trading. Ti menta kasni nga expect ya ka market bahkan trade flat negative to negative. Nga expected ya ka market nado nange bahkan hiar kumni be chapo. Hadu kini ki area ye arpo 1000 sauspa. Tenre ke market marsen open ka kiyo sha te sejrong. Te ya jingkiyo jong ka market kumni sejrong ya kani nga expect ba kadai kata ka excess move ke bangi cut te nga ya ka market mentas ni ba kadai ka sni expiry ngala syem no da kani ka arpu 1000 reus pa strike price put option hero zero ngati da kador ke batat bah bat ngaladep thiet nang ni naki area ka market pila bani i nang ni na po history hakapor shipau san pulai nya thiet yakani nyup san quantity hakador kan reu tingka ti PE mentang ala running ha profit tambang klem pat book namar ka market menta kadang dan haka access point ti shibet ngatharai kan sawan bat ngan sabok kan dahit yaka range ka bangabo teto ngin saya page bet timta kapor kala de nyau san pau san nyau san pasau praduna ye ka market kala close ti nga klemi opor ban page nadu mene ban ngarash page menta ban ngi bangadan ha loss ti lada pipet na kani ko order na po history trade ni banga claim shim trade nga shim tang kiti gi nyup san quantity mene hi tang sisin ketika banga shim hero zero tinga do te kadaw ko baplong nga banga claim fight ka market nga claim try ban recover ya loss namar ba ka market ka claim net kumba nga plan ngani kumba ngala pen kre namar ka jingpen kre ka jonga mene ka market kalong hadin bangala dap Kenya ka data ngala dap Kenya ka range nga yo ya ka range ba ka market kan drop shapo shadow arpo 1000 saus pa ayay te shadow kini ki area ngayo bakan drop nado na ketika range nang ni te hendrai ka market ka klam 1 marsen sedang ka kio te day na kani ka pelong nga ba ngan shim small quantity ka klam lek kat kum ka banga penkre lani kat kum ka plan te hot ka market mene kawan ha kini ngayo e ka resistant area ngadan kawan ha resistant ka sarap ka biang te nga short e ka market ru base kat kum ka sarap te hendrai tang ka direction pan ka klam day haba ka data ngayo flat negative tika direction jong ka market ru ngala expect flat negative te ladai ba mene kasi lada ka market ko open small gap of EA ka yakendo ulang yo resistant area nanta ka market direction ru ngayo ya ka flat negative to negative lada ka form negative candle margin open gumto tian ta kamut ngala simbon quantity te hendrai mene pat ka market kale da khongpong te plus sakaway mene ngayu iba ka vex lara pipet ka kiew hado mene lara pipet ka vex ka kiew hado henyo persen mestap te day na kata kadaw ka pelong nga ba ngan habban kalkuliat bahaya keres syua bangan sim namar ngalalong artetin ya ka market mene sa kadai expiry tinga sim no baret quantity knang balada ngado ru kanong within the limit kanam kta yanga lani kanam kta hadin habot te kumni ki option buyer habangi trade po market wat lada ka setup jong pi kabyang kumnga mene kabyang resistant still ka janjar baha bangin yo nong lada ka direction kalat
namar ba kadan gini ka theta lani ka time dike bangi khon ka consume ki premium kanang let kapor tiki premium kinang decline ti pihak banong ba smooth ho ba phimde ban res klebe lane phimde ban late fight ya ka market namar ba sisian arsian phila aban cover up ya ka to loss lane phila aban yo nong ka penhun ya ka mensiam ke jong pi ka pensngau jadat lane jathat ya ka to jingdo lada pi ya fight back lane pi overtrade lane pi akun tangba lada pi pek pat ya ka bansawan hadin habon lada pi le siai le kumta pinlong melan nda pinlong melan pan ketu kan sa pin jenjar susu ya pi hadin tang ha kaba pin face ya kalos kabaning kong ladingi kenchwa tanya ka brokerage ru kala position plus ladingi pet si kini ki STT ki GST ki babon ki exchange fees kumta ter nalor ba mentalai kani ka fees kala he yangi ka charges kala he yangi ki betrid po ka Indian market te lada long kabala at least si lada pitrit ha Indian market kumni ki intraday trader lada ngiyo kawai ki trade artli ki trade bumbon si singi ngatrai lightly do ta maximum ngatrai kala biang sebab palan larde bangimyo ngin hun na hun pet kum na menero nga I baka market kam ilong shu sino ngam tre ban late fight nga I bet madap sto ngarang la bahun bangedo itu bakangat bani ka ba ngari cover namar lada recover ya ketu hun kemensiam kemen tambah lada pet ya ka bajengai pan ketu ke jinglong kan ne kete anak kan ne ketu ke jinglong pan hang to kan sapenjat ingi pan datang kata